Вега, друштвото за сметководствени и консалтинг услуги, составено од долгогодишен професионален тим, им нуди на своите клиенти брза, професионална, ефикасна и квалитетна услуга. Достапни 24 часа во денот, 7 дена во неделата, Вега секогаш ја дава истата квалитетна услуга по поглед на сметководствената евиденција, анализа, даночна евиденција и даночен консалтинг, планирање и проекции, изготвување на бизнис план и инвестициона програма, следење на сите програми за грантови, субвенции и финансирани проекти. Вега секогаш на ваша услуга. Добар ден и добродојдовте на подкастот на Нов Асно. Денеска од Белград го имаме Теша Тешановиќ. Теша, како си? Hvala ti puno na pozivu i veliko mi je zadovoljstvo da budem gost u tom podcastu. Баш ми е драго. Идат избори во Србија и кога ги гледам медиумите, како известуваат, мене малку ме потсеќа на македонското сценарио кога имавме шарената револуција. Од една страна имаме една либерална струја која е прозападна, меѓутоа имаме и друга една струја. Како ги оценуваш следните избори во Србија? Кои се силите и која е твојата анализа во таа насока? Pa, Srbija je specifična zemlja zato što u Srbiji generalno politička situacija se vrti oko izbornih ciklusa koji se ponavljaju na svake 2 godine. Tako da na neki način se može reći da je jedna od karakteristika srpske političke scene permanentna izborna kampanja. Ovde su i vlasti i opozicije u permanentnoj izbornoj kampanji jer izbori uvek dolaze ili uvek imamo situaciju posle izbornog raspleta i prvih 100 dana vlade, prvih godinu dana vlade. Tako da je ovo nešto na što su građani Srbije poprilično navikli. Ovi izbori su specifični između ostalog zato što osnova svakih izbora, bilo da ste vlast, bilo da ste opozicija, je narativ. S kojim narativom idete u pobedu ili ako ste vlast, s kojim narativom hoćete da ostanete na vlasti ili ako ste opozicija, s kojim narativom želite da menjate vlast. Na neki način bi moglo da se kaže da su ovi izbori u potpunosti besmisleni, jer ni vlast ni opozicija nemaju da ponude nikakav novi narativ. Ovi izbori su tu čisto iz tehničkog razloga, zato što iz unutrašnjih političkih razloga odgovaraju vlasti, vezano i za spoljno-političke pritiske, jer novim izborima, izbornim ciklusom, svime što ide uz to, na neki način režim Aleksandra Vučića kupuje vreme što se tiče Kosova, tako da je i to povezano sa time. Ulazimo u principu u Srbiji interesovanje za politiku, interesovanje za izbore nikad nije bilo manje, tako da ono što mogu da prognoziram da izlaznost na ovim izborima, uprkos velike polarizacije koja postoji u srpskom društvu, neće biti toliko baš visoka kao što se očekuje, zato što je interesovanje za ove izbore vrlo malo, upravo zbog nedostatka narativa i nedostatka bilo kakve ideje oko samih izbora. Дали ќе се промени структурата на сегашната политичка моќ во парламентот со новите избори или иста ќе остане? Pa od 2012. kada je Vučić došao na vlast do danas, politika u Srbiji manje više izgleda isto i uprkos sa svim naporima opozicije da to promeni, statistički gledano po predviđanju svih analitičara, istraživanja javnog mnjenja i slično, vrlo mala je verovatnoća, barem na nivou Republike, da će doći do bilo kakvih promena. Ono što možemo da očekujemo posle izbora je ovo što imamo sada, vlast koju čini Srpska napredna stranka i SNS. Ono što mogu ovi izbori da promene jesu odnosi moći unutar opozicije. Način na koji će različite stranke unutar opozicije uspeti da se pozicioniraju, čini će da u novom sastavu parlamenta opozicija možda izgleda drugačije, ali s obzirom kako opozicija planira da sklapa predizborna savezništva, evo skoro je najavljena koalicija svih proevropskih opozicionih stranaka koji će svi izaći na istoj listi. To je opet sličan scenario kao na prošlim izborima, međutim uprkos njihovom jedinstvu njima nedostaje kandidat koji bi mogao da ih povede, zato što kandidate koji su stavili na čelo liste
su političari koji su nepopularni po svim istraživanjima javnog mnjenja i drugi veliki problem koji cijela ta grupacija ima jeste to što su u očima narodu okarakterisani kao predstavnici bivše vlasti, što oni i jesu, a narod generalno ima negativno mišljenje o prošloj vlasti, što delimično kao posljedica propagande vladajućeg režima, ali delimično kao posljedica ekonomske krize koje 2008. i činjenice da mnoge od socijalnih pitanja u tom periodu nisu bile rešene, tako da opozicija u Srbiji sve dok ne bude imala neka nova lica, neke nove stranke ili okupljanje oko neke platforme koja bi bila drugačija od vlasti ili koja ne bi podsjećala narod na prethodni režim demokratske stranke, ima jako malo šanse za uspeh na izborima, da ostvari dovoljan rezultat, ne da sruši vlast, ali da poljulja na neki način vlast. Tako da posle izbora sve će biti isto kao i pre i između ostalog to je razlog koji uzrokuje da interesovanje građana za izbore bude vrlo malo, jer građani trenutno u Srbiji se osjećaju kao da izlaskom na izbore ne mogu nešto preterano da promene i kao da njihov glas u principu nije bitan zato što će konfiguracija vlasti i posle izbora ostati ista kao što je bila pre izbora. Значи, села оваа политичка активност на опозицијата со излегување на улица и демонстрации нема да вроди никаков плод, нема да има резултати. Ja imam jednog prijatelja novinara, stranog novinara, kome je posao između ostalog bio u jednom trenutku, zašto je izveštač da prati srpsku politiku. I onda on kad je došao kao strani izveštač, on kad je krenuo da čita srpsku štampu, da prati sve to, on je mislio da će svakog meseca maltene revolucija ovde da izbije. I onda posle određenog vremena je shvatio da je to samo igra. Ne znači da su sad oni u dogovoru, ali jednostavno opozicija izađe, budu protesti, vlast se buni, ovi kažu ovo, ovi kažu ono, ali to u principu na kraju na izborima ništa ne utiče. I zašto? Jer je situacija na nekom suštinskom planu vrlo stabilna, što ne znači da vladajući režim nema Aleksandra Vučića neke strukturalne probleme zbog kojih dugoročno njegov opstanak na vlasti nije ugrožen. Oni svakako postoje, ali sve ovo što ste mogli da vidite, i situacija na Kosovu, i protesti, sve je na nivou nekakve medijske predstave i igre i zaista ti događaji su događaji koji jesu uzburkali javnost, ali samo jedan deo javnosti. To je taj deo javnosti koji je već protiv vlasti. Ti događaji nisu uspeli da smanje rejting vladajuće stranke u aspektu koji je njima bitan, a to je biračko telo koji ih podržava. Biračko telo koji ih podržava uprkos tome, a to što ljudi koji su svakako opozicioni, koji svakako glasaju protiv vlasti su u stanju da izađu na ulicu, da naprave proteste, to vlasti se ne tiče jer to ne dovodi do drugačijeg izbornog rezultata. Tako da generalno srpska politika je jedna velika predstava sa puno drame, puno zanimljivih detalja, ali suštinski tu nema ničega što može da se promeni. Sad, kada smo kod faktora koji dugoročno ugrožavaju vlast Aleksandra Vučića, to je pre svega istrošenost. Svaka vlast posle određenog vremena dođe do svog habanja, do trošenja. Jednostavno određene stvari, određena kadrovska rešenja, određenu retoriku ne možete da koristite večno. I Vučićev režim dolazi do određene tačke istrošenosti. Da čak i ljudi koji podržavaju, oni podržavaju, ali ne više sa tolikim žarom kao pre, ne zato što su ubeđeni da je opozicija dobra, nego zato što taj režim je istrošen. Drugi veliki problem koji Vučić ima je demografija. Srbija je nažalost jako stara država i tek će biti stara država, mi imamo jako lošu demografiju, ali imali smo veliko iseljavanje naroda u zapadnu Evropu, ali Vučić je došao na vlast 2012. Sad je 2023. Od 2012. do 2023. za tih 11 godina demografija Srbije se malo promenila. Jedan deo starijih generacija, nažalost, više nije tu, a nove generacije koje su ušle u biračko telo nisu naklonjene vlasti. Sada, s obzirom da smo mi stara država, to nije nešto što može da sruši Vučića,
ali jeste nešto što čini da iz godine u godinu njegov procenat koji osvaja Srpska napredna stranka jeste ipak slabiji. Treći problem koji Vučić ima jeste što on na izborima kao predsjednik osvaja više glasova nego što osvaja njegova stranka. Šta to znači? Što znači da on jeste popularan, ali njegova stranka nije toliko popularna. I da deo tih birača koji će na predsjedničkim izborima glasati za njega, na parlamentarnima će glasati za druge stranke. Verovatno ne za ove građanske stranke tvrde opozicije, ali možda za neko od ovih nacionalnih stranaka. Tako da to je između ostalog njemu problem. I naravno postoji faktor geopolitičke nestabilnosti, situacije sa Kosovom, međunarodnih pritisaka s obzirom da Srbija nije uvela sankcije Rusiji, koji svi njega mogu da ugroze, ali svi ovi faktori koji govorim su faktori dugog trajanja, koji mogu da se ispolje kroz 5, 6, 7 godina, ali u ovom trenutku, 2023. ili 2024. kad god budu izbori, ti faktori još uvek nisu takvi da mogu da donesu presudnu ulogu da Vučić siđe sa vlasti. Го спомна Косово и политика като околу Косово. Таа има голема влијание врз регионот и што се случува во Србија за визави Косово има многу репрекусии и во Македонија, Албанија и другите земји, Црна Гора. Кажи ми да, кога се работи за политиката што ја води Вучич, дали е популарна во Србија и некои прогнози што можеш да ми кажеш за истата, дали ќе гледаме резолуција во однос на преговарачите позиции на Србија и Косово, да имаме еден траен мир или пак имаме нешто што не сакаме да го видиме, а тоа е немир. Pa, generalno, ta politika nije popularna, ali u Srbiji se desilo neki vid preumljavanja javnosti. Naime, javnost je od 2008. do danas sa takozvanom strategijom tenzija, tako što se napravi tenzija pa se razreši situacija, napravi tenzija pa razreši situacija, psihološkim određenim metodama medijske propagande pripremljena da više Kosovo ne zanima u toj meri. To ne znači da su ti ljudi odjednom postali za nezavisnost Kosova, već znači da oni nemaju više emotivnu reakciju po tom pitanju, jer je jednostavno toliko puta ta tenzija isplahirana u javnosti. To možete da vidite po primjeru promene imena u Makedoniji. Da se promena imena u Makedoniji desila 2012. to bi bili ogromni narodi, milion naroda. Da se desio 2005. bilo bi, ali kada se desila ta promena imena, već jednostavno je narod tako medijski pripremljen da je moglo to da se uradi. Slična situacija u Srbiji štiće Kosovo. Određene stvari da se desile ranije, narod bi se bunio. Međutim, kada vi medijski pripremite narod, pre svega tako što ih emotivno otupite, vi stvarate teren da određene stvari mogu da prođu tako što će narod biti protiv, ali ne dovoljno protiv da izađe na ulicu ili još u najgorem slučaju sruši vlast. Tako da to su metode koje su vekovima bile ustanovljene i usavršavane od strane centara moći koji su nama nenaklonjeni i koji su iskorišćeni na ovom prostoru. Sada, što se tiče samog priznanja nezavisnosti Kosova, to već narod ne bi progutao, za to bi izašao na ulice, ali ja iskreno mislim da i Vučić nije spreman tek tako da to uradi. Naime, Vučić, pored toga što hoće da ostane na vlasti, hoće da bude zapamćen kao nekakav veliki lider i on to ne želi da uradi. Sad šta je on radio? S obzirom da je pritisak Zapada mnogo jak što se tiče Kosova, on je postepenim davanjem raznih ingerencija Albancima na Kosovu kupovao vreme da bi odgodio konačno priznanje. Međutim, koji je on tu imao problem? On je znao da će to priznanje kad tad moći da dođe. I on je želeo na neki način da dođe do nekog kompromisa. Da albanska strana da nešto srpskoj strani, nekakvu autonomiju, da da deo Kosova da se pripoji Srbiji, da bi on imao mogućnost da prizna nezavisnost Kosova, ali da kaže ipak se nešto izvukao za srpsku stranu. I indicije toga su i postojale za vreme vlade Hašima Tačija i Haradinaja,
kada je za vreme Trumpove vladavine u posredstvu Richarda Grenella su postojali određeni pregovori o takvom nekom kompromisnom rješenju, zato što kakvi god bili, Haradinaj i Tači su ipak to dovoljno ucenjeni od Zapada, sa optužnicama bili, da su, ako Amerika kaže da nešto mora, bili spremni na saradnju. Međutim, šta se desilo? Sada, kada je na vlast došao Kurti, koji nije ucenjen, za razliku od Tačija i Haradinaja, jednostavno Kurti sa albanskog stanovišta vodi mnogo pametniju politiku. On je shvatio da on može neograničeno da eskalira, bez toga da Zapad njemu suštinski zavede neke sankcije. Bile su neke sankcije režimu na Kosovu, ali on shvata da ako on igra u okvirima igre, a to znači da ne pretera, da Zapad nikad neće suštinski njega srušiti sa vlasti, niti ništa uraditi, jer je jednostavno u ovom trenutku Albanci imaju unilateralnu podršku SAD-a koja je bezuslovna. I šta onda on radi? Onda on pravi takozvane male eskalacije, gde on eskalira, onda se pregovorima situacija smiri, ali svakom novom eskalacijom se taj Overtonov prozor priznanja Kosova pomera u albansku korist. I tako se on bori za albansku stvar vrlo tvrdo, zahvaljujući tome što mu Zapad dopušta. I onda sada odjednom Vučić, s obzirom da ima vrlo tvrdog protivnika u Prištini, cela njegova ideja da napravi nekakav kompromis je bačena u vodu, zato sad i Vučić daje čvrste izjave, priča kako neće priznati, ima jako čvrstu retoriku, zato što protiv ove Kurtijeve taktike on u principu nema nikakvog leka. Dok su bili Haradinaj i Tači na vlasti, Vučić je davao poprilično defatističke izjave što se tiče Kosova. Da mi moramo da imamo kompromis, da moramo da budemo spremni, zato što je očekivao da će albanska strana popustiti. Međutim, sad kad je jasno da albanska strana neće popustiti i da jednostavno imate vlast koja je bezuslovna i on mora isto dosta čvrsto da reaguje, međutim šta je tu problem? Problem je što su njemu u odnosu na albansku stranu ruke relativno vezane, zato što Albancima se toleriše da eskaliraju, dok srpskoj strani određeni nivo eskalacije koji bi podrazumevao, ne znam, da mi u skladu sa rezolucijom 1244 pošaljemo našu vojsku na sever Kosova, ipak se ne bi dopuštao, postoji mogućnost da bi u tom slučaju NATO reagovao. Tako da je situacija Srbije tu izuzetno nezavidna i to je na neki način poraz strategije popuštanja. Jer je cela strategija Srbije od Briselskog sporazuma bila da ćemo mi nekakvim popuštanjem uljuditi albansku stranu i da će oni reći evo sad smo dobili dovoljno, ajde sad da napravimo civilizovane bratske odnose. Međutim, ono što je pokazala ta strategija popuštanja i u Srbiji i u Makedoniji, da uvek kada popustite, suprotna strana samo traži još. I tu se pokazuje da, nažalost, to ne vodi nigde. Кога ќе кажеш не води никаде, кои се опциите за резолуција на проблемот во Косово, затоа што гледаме дека почна да биде пак безбедносно прашање? Mi u ovom trenutku nemamo rešenje, niti možemo da imamo rešenje. Jedino što mi možemo u ovom trenutku da uradimo, u skladu sa srpskim nacionalnim interesima, jeste da održavamo status quo. Znači, bilo kakvo rešavanje tog pitanja u ovom trenutku, s obzirom na stanje snaga u svetu, s obzirom na snagu NATO-a, snagu Evropske unije, s obzirom na to da je Amerika još uvek poprilično veliki globalni hegemon, nama u ovom trenutku ne odgovara. Ono što nam ne odgovara jeste da kao u slučaju Kipra, to rešenje ostavimo zamrznutim i ostavimo za neke buduće generacije da rešavaju u nekim drugim okolnostima. Tako da u ovom trenutku jedino što je nama bitno da se ne dira status quo. Ali status quo jeste narušen što od srpske strane koja se odricala dela ingerencija, što od albanske strane i mi tu jesmo u problemu jer svako rešavanje tog problema će nužno biti na našu štetu. A дали мислиш дека со резолуцијата на украинската војна и евентуална руска победа, влијанието на Русија ќе биде поголемо во Србија за да се реши на друг начин Косово? Da, ali to o čemu govorite jeste između ostalog razmišljanje Srba, ali to je sve na dugom štapu. Nama je potrebno
ruska pobeda u Ukrajini, onda nam je potrebno određena preispitivanja na nivou Evropske unije, onda nam je potrebno slabljenje američke moći, čitav niz, onda možda čak i pomeranje fokusa geopolitike iz Evrope i Bliskog istoka skroz na Aziju. I onda, ali to su sve neki procesi za koje će trebati minimum 15-20 godina, u najboljem slučaju. Ne smatra da će Rusima trebati toliko u Ukrajini, nego jednostavno da bi se te stvari, čak i ako bude optimistično, kao što mi procenjujemo, 15-20 godina. Tako da mi, tokom tih 15-20 godina, je ono što nam je bitno, da mi ne priznamo nezavisnost Kosova i da to pitanje ostavimo za rešavanje u međunarodnom okviru, kad taj međunarodni okvir bude ipak malo drugačiji i ljudi imao malo više sluha za nas. Ги спомна медиумите и ти си еден дел од медиумите, имаш свој подкаст успешен, имаш многу големо искуство. Се чини дека вистината во медиумите е сега нешто што е мањак. Тоест, да не можеме да слушаме вистината, имаме одредени наративи кои се присутни мејнстрим медиумите и тоа е дали е прозападна политика, проевропска, политика кој одговара на големите сили, кои не секогаш е од интерес на дали на Србија, дали Македонија. Како ги оценуваш медиумите во Србија, гледам дека и Македонија и Србија тука се доста слични. Дали може во Србија вистината да биде кажана и интересите на народот, српскиот народ да бидат презентирани и артикулирани? Ovako, moram da kažem dve stvari. Prva stvar, što se tiče dnevne politike, mediji u Srbiji su podeljeni, jedan deo medija kontroliše vlast, drugi deo medija kontroliše zapad i u jednom i u drugom je ograničeno kakav narativ sme da ide. U medijima koji kontroliše vlast u principu to je narativ koji će braniti aktualnu vlast. U medijima koje kontroliše zapad to pored blago opozicijonog mora da bude ipak i narativ koji odgovara zapadnim interesima i tu jako malo ima nezavisnih medija i jako malo ima slobode. Ono što postoji u nekim razvijenim demokratijama, to je šansa da se čuju i vlast i opozicija, kod nas ne postoji jer su mediji polarisani. Ali moram da opet kažem nešto što se možda nekima neće sviđati, a to je, što se tiče aspekata spoljne politike, mediji u Srbiji, ja sad mogu samo da govorim o medijima u Srbiji, mediji Makedoniji ne mogu, jer nisam ih dovoljno pratio, nemam znanja o tome. Jesu ipak, što se tiče u poređenju sa medijima u Evropi, dosta slobodniji. Jer vi, ne znam, o Bliskom istoku, situaciji u Americi, Ukrajini, Trumpu, o raznim geopolitičkim temama možete kod nas u medijima da čujete mnogo slobodnije nego što možete da čujete u Francuskoj ili u Nemačkoj, tako da i sa tog aspekta moram ipak da pohvalim medije da su oni slobodniji. Naravno i to ima sve svoju cenu, često upravo te geopolitičke priče služe za pokrivanje domaćih stvari da bi se ispinovalo kako smo mi eto nešto što nismo, ali nevezano za to ima zaista dobrog programa, ima zaista ljudi koji kvalitetno rade što se tiče strane politike i ima jako kvalitetnih sagovornika, gostiju i kada se poredi medijska slika sa nekim drugim državama, ja ne mogu da budem toliko baš kritičan, iako na dnevno-političkom nivou medijska sloboda ne postoji. И за крај, што научи Србија од македонскиот пример кога го смени името, а не се исполнија сите обеќавања од Западот, дека ќе биде дел од преговарачкиот процес за Европската унија? Pa ono što je meni bio jako veliki šok vezano za aktualnu vlast u Makedoniji jeste koliko su oni bili spremni daleko da idu. Manje više kada je došla aktualna vlast u Makedoniji znalo se da će oni igrati u principu na određene karte Zapada, ali taj nivo neprofesionalizma, poniženja, nekoinzistentnosti u politiku, odlazak iz jedne izdaje makedonskih nacionalnih interesa u drugu je meni bio nepojmljiv. Ja sam očekivao da će to biti vlada koja će napraviti par ustupaka i manje više se držati kursa prethodne vlade. Ali u slučaju ove sadašnje vlasti u Makedoniji, oni su po svakom od aspekata koji su ključni za makedonski narod napravili ustupak, čak su umeli da prave kontradiktorne ustupke, da jedno obećaju
Grcima, drugo Bugarima, treće Albancima, da naprave nešto što njima ni samima nije jasno. Tako da to je veliki problem, ali glavni problem pre svega u Makedoniji su strane ambasade, zato što Makedonija nažalost nije suverena država i politika u Makedoniji se ne vodi iz makedonske vlade, nego se vodi iz stranih ambasada. Političari u Makedoniji su na neki način samo neki vid, govorimo o ovoj aktualnoj vlasti, neki vid kolonijalne uprave. I onda kada ste vi kolonijalna uprava, vama da bi vas nagradili, dopuste vam razne korupcione radnje, dopuste vam... I nije dobro čak ni da ste previše pametni, potrebno je da bude neko ko je glup, ko će sluša. I to se nažalost desilo i to je stvarno jako tužno. Апсолутно јако тужно за сите нас и нешто ние што се против кое се бориме. Теша, благодарам многу што беше на наш гостин и за твојата многу прекрасна елаборација. Благодарам што не следевте на македонскиот канал Нов Аснон. Довидување од Белград.